Om Swastiastu. Inggih Ratu Donane sareng sami kecunduk malih sareng titiang. Iwayan miar sedarmite. Ring akun channel titiang Arsa Sentul. Ring galasane mangkin mawali jaging lanturan. Ngwadaringan daging kesusastraan Bali. Marupa basa halus. Angge sarire. Pah-pahan angge sarire puniki ring sejeroning sirah utawi Prabu. Wenten bok, wenten gidat, alis, mate, bulun mate, batun mate, cungu, pipi. Punika kebaos sami marupa basanak. Sane mangkin lanturang indik basa halusnya nih. Bok rambut, gidat rai utawi lelate, alis wimbe utawi sirat maya, mate penyingakan, bulun mate ring-ring, batun mate tarake, cungu irung, pipi pengerasan. Bahasa Indonesianya nih rambut punika rambut bahasa Indonesia. Rai utawi lelate dahi, wimbe sirat maya, alis penyingakan mata, ring-ring bulun mata, bulu mata nih, bulu mata, ring-ring tarake bola mata, irung hidung, pengerasan pipi. Mangken bibih bahasa halusne lambe, bahasa Indonesia bibir. Gigi bahasa halusnya nih untu, bahasa Indonesia gigi. Layah bahasa Arab, bahasa halusnya nih lidah, bahasa Indonesia lidah. Kuping bahasa halusnya nih karneng, bahasa Indonesia telinga. Pepelengan bahasa halusnya nih pepilisan, bahasa Indonesia pelipis. Isip bahasa halusnya nih gusi, bahasa Indonesia gusi. Batun salak bahasa halusnya nih selat tegetan, bahasa Indonesia lekum. Bahasa Nap cadik bahasa halusnya nih wehang, bahasa Indonesia rahang. Taring punika bahasa halus yening bahasa Arab caling, bahasa Indonesia taring. Bahasa Arab jagut, bahasa halus lelentek, bahasa Indonesia dagu. Kales bahasa halusnya nih beris, bahasa Indonesia berengos. Kumis bahasa halusnya nih rawis, bahasa Indonesia kumis. Jenggot bahasa halusnya nih rawe, bahasa Indonesia jenggot. Inggih sewantasa punika presida uningayang titiang kirang langkung titiang lunas anggung renel pengampura. Pinakawasanan ngatur puputang titiang untuk para mesanti.
Om Santi 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 Om.